Prečasni i časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli pod svodove ovoga hrama na veče u kome se spajaju večnost, tradicija i uzvišenog ljepota liturgijskog pojanja. Večeras smo sabrani oko jedinstvene misije u zajedničkom pojanju nekoliko crkvenih korova i tako, gde posebno mjesto ima Sombor.
nastavljajući onu zlatnu nit polske tradicije po kojem je naš grad nadaleko poznat već 156 godina. Povod, zbog koga smo večeras ovdje, je višestruk, veličanstven i obavezujući. Pre svega ove godine obeležavamo veliki jubilej 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca, utemeljivača srpske muzičke kulture. Mokranjac je rođen 1856. a ova 2026. godina pravo je vreme da se sa zahvalnošću okrenemo njegovom preobogatom kreativnom geniju koji već gotovo 2 veka nadahljuje naše glasove. Kada govorimo o Mokranjcu, često prvo pomislimo na svetovne motive i topli zavičajni melos njegovih rukoveti, međutim, njegova duhovna muzika je ono mesto gde srpska duša najdublje i najčistije razgovara sa večnošću. Svojom liturgijom, veličanstvenim upelom i neizrecivo lepim heroinskim pesmama, Mokranjac nije samo zabeležio i spasao zaborava naše tradicionalno crkveno pojanje, on ga je uzvisio do nebeskih visina. On je, pravoslavno višeglasje, utkao splag, toplinu i molitveni mir, stvorivši dela pod kojima je danas svako srce uzdrhnuto. Ovo izuzetan jubilej večeras proslavimo na poseban način. Izlivanje te duhovne lepote dešava se u okviru 16. smotre horova eparhije Bačke pod sveobuhvatnim sloganom Sve što diše neka hvali Gospod. Ova tradicionalna smotra se po 16. put održava ovde kod nas u Somboru, gradu koji decenijama se Dubravlju otvara svoja vrata crkvenim pevačima. Međutim, ovo večer donosi još jednu istorijsku prekretnicu. Ovo je prvi put da u Somboru svi horovi zajedno pevaju, kao jedan veliki saborni hor i stupaju na scenu i ovako prezentuju Mokranjčeva dela. Ovaj susret ima i retkost i kontinuitet, jer ovo naš 5. susret kako 3 horska ansambla snažno povezuju i zajedničko pevaju različite kompozicije. Oni večeras dolaze po rečima Svetoga pisma, daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno, veličanstveno ime Tvoje Oca i Sina i Svetoga Duha, sad uvek i u sve vekova. Amen. U kontekstu naše hrišćanske vere, ovo saborno pojam ima dubok suštinski značaj. Crkva nije skup pojedinaca, već zajednica. Kada pojedini horski glasovi različiti po svojoj boji i opsegu se zvuče u savršenoj harmoniji, oni postaju živa slika te hrišćanske sabornosti. Saborno pevanje nas uči smirenju i ljubavlju, u njemu niko ne ističe sebe, već svako sluša svoga brata i sestru pored sebe, kako bi zajedno uzneli savršenu slavu. U toj tajni bogosluženja liturgijskog pojanja mi se večeras vladamo po svetlim primjerima naše vere, po nadahnuću svetog Romana Meloda, slavujan crkve, koji nam je podario najlepše kondake, po zaštitu svetog velikomučeka Georgija, koji hrabri i pobedonosni duh bodri naše polsko svedočenje, i u slavu svetih cara Konstantina i carice Jelene, koji su crkvi Hristove darovali slobodu, da kroz vekove možemo javno, svečano i u punom sjaju lepote uznositi svoje bogoslužbene pesme. Kada svi ovi glasovi večeras su udruženi svoje motive i snagu, pred nama se neće desiti samo koncert, desit će se istinska duhovna sabornost. Svaka nota biće molitva, a svaki akor duhov nakon tradicije koju smo naslijedili i koju smo dužni da predamo budućim naraštajima. Na početku smotre će se predstaviti naš dečji hor, mali polici Svetog Georgija, koji je osnovan 2007. godine i kroz koji hor je prošlo stotina, možda i više djece sa veronavom. Trenutno ovaj hor vodi đapan Aleksandar Telec. Yeah.
со страхом вонне, святое возношение мирье приносите. Причастие Святаго Духа, буди со всеми вами. И со Духом Твоим. Имеем сердца. Попьюше, взиваюше и глаголюше. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнено и земля, славит Твое имя. Примите, ядите, сие тело мое, еже завило ми мое, оставление грехов. Пите от нея все, сия есть кровь моя нового завета. Яже зави многие изливаемая, оставление грехов. От всех и за всех.
Hor Sveti Roman Melod iz Subotice nakon više od 2 decenije rada i postojanja, crkveni hor nastavlja tradiciju horskog pojanja u hramu Svetog Vaskresenja Gospodnjeg u Subotici. Hor peva na nedeljnim i prazničnim liturgijama, gradskim kulturnim manifestacijama, kao i na festivalima i horskim takmičenjima u Srbiji i inostranstvu. Iza njih je bezbroj nastupa, priznanja i nagrada. Osnivači su Subotičkog festivala duhovne muzike i projekta Spasovanske svečanosti od 2016. godine. Pevači su većinom amateri različitih profesija koji sa velikom ljubavlju i iskrenom posvećenošću doprinose radu i svim uspesima ovog hora tokom godina. Od osnivanja crkvenog hora Sveti Roman Melod pa do danas hor učestvuje Dragana Nikolić. Dragana Nikolić, nakon završene muzičke akademije na smeru opšte muzičke pedagogije, radi u srednjoj muzičkoj školi u Subotici kao nastavnik stručnih predmeta. Kao dirigent horova i kao nastavnik solfeđa i harmonije za sebe ima brojne nagrade i priznanja. Od 2017. godine je direktorica muzičke škole u Subotici. O Stevanu Stojanoviću Mokranjicu naša Dragana kaže: neizmjerno kulturno i muzičko nasledđe koje nam je ostavio Mokranjac. Sa ponosom izvodimo njegova dela, čiji su zvuci i koji se čuju širom Srbije u horovima kao i horovima širom sveta. Prenoseći znanje i tradiciju na mlađe naraštaje, od ključnog je značaja da se Mokranjčeva dela izvode. A hoće, jer sve što je vredno, to i opstaje. Čast je biti deo srpske horske i crkvene zajednice, ali i odgovornost da sa ponosom, znanjem i umećem budemo uzor budućim generacijama nove. Yeah.
Bečeja, obnovljen je 1997. godine zalaganjem lokalnog sveštenstva i entuzijasta i skoro već 3 decenije predstavlja skup duhovne kulture Bečeja. Njihova primarna uloga je odlučavanje bogosluženja, ali njihov glas je daleko van granicama. Pod dirigentskom palicom profesorice Jovanović, a njen prethodnica Danica Ružički-Vešće-Smajlović, hor je uzrastao u istinskog ambasadora našeg kultura. Ređali su se zapaženi nastupi od Negotina do Sremskih Karlovaca, a sve do Budimpešte i Sveta Andreja. Sa takmičenja poput horova među freskama i majskih muzičkih svečanosti, ujedinjeni klub se redom vraćao sa najvišim priznanjima, uključujući i titulu pobednika u kategoriji horova. Pored toga, hor i Srpska pravoslavna crkvena opština Bečejska već više od 2 decenije organizuju smotre crkvenih horova Bačke eparhije, manifestaciju koja spaja ljude, širi prijateljstva i čuva našu kulturnu baštinu za generacije koje dolaze. To je zajednički vere, umetnosti i zajednički odnosno sili. Kada govorimo o Stevanu Stojanoviću Mokrancu, ne govorimo samo o velikom kompozitoru, nego o čoveku koji je srpskoj muzici dao temelj, pravac i dostojanstvo. On je učinio nešto što je za naš narod bilo presudno. Narodno pevanje, crkveno pojanje i duhovno predanje pretvorio umetnost visokog reda, ali tako da ona nikad ne izgubi dušu iz koje je nastala. Posebno je važan njegov doprinos duhovnoj muzici i Mokranec je duboko razumeo da crkvena muzika nije samo neko pevanje, niti samo horska skladnost. Ona je molitva. Ona je samovolnost čoveka pred Bogom. U njegovim duhovnim kompozicijama osjeća se mir, pravoslavno služenje, uzdržanost, dostojanstvo i unutrašnja snaga vere. Mokranjac u vremenu kada je srpska muzička kultura tek gradila svoje ustanove, škole i muzičke oblike, uspeo da postavi temelje na kojima danas stoji. Zato je neko rekao Dragutin Gostuški da vidi mislilac i muzikologa. Kada je govorio promišljao o početku srpske muzičke pismenosti. Da na olimpijskim igrama postoji disciplina skokog plata,
mi bismo bili prvaci svog jedinca. To je ono što Mokranja za nas učinio. Ova misao na snažan način pokazuje komitivnije Mokranče područje. On je skromni početak iz narodne glasa, iz crkvenog pojanja i duhovnog naslika podigao srpsku muziku do visina dostojnih najvećih evropskih kultura. Zato, kako Mokranja danas nije samo ime iz udžbenika, on je naš duhovni i muzički temelj. Njegova dela nas podsjećaju da narod koji ima pesmu, molitvu, pamćenje i ima budućnost. Dok god se u hramovima i horovima peva njegova muzika, Mokranja se ostaje živ glas srpske duše. Oh
Bože,
U izrazima vaših lica zaključio sam da je ovaj novi format horova bio uspešan. Ja ću samo na to se nadovezati i reći veliki hor zaslužuje veliki hor. Tako da dok ste vi pevali, ja sam predložio nešto ocu Veljku da to prihvati na prvu, a nadam se da će otac i raditi. Tako da, ako Bog da ovo vaše zaista inspirativno pevanje večeras predstavimo i na drugim mestima i nekoj, da kažemo, još većoj prilici i okolnostima. No da skratimo, sada pripada onaj deo kada se mi zahvaljujemo, da tako i uručujemo ove naše skromne zahvalnice kao sećanje, mada još nešto sam propustio. Da li ovo sad znači da je ovo sve po crkvi obzirom da ste na našem terenu. Dok razmišljate, gospođice Senka, izvolite. Dirigentu Đakonu Aleksandra. Već sam pomislio za Đakonu što će biti sveće. Izvukli smo se jedan nekako. Ti treba nešto da govorim. Treba da. Sorry. Mi kada god imamo naše dragi maturante koji odlaze iz srednje škole, mi đakoliko onako dostojno ispratimo. Ove godine naša maturantkinja je Sara Pajtić, pa bih je zamolila da izađe da primimo isprat. Trebali bi da pevamo na mnogo godina, ili na mnoga je ljeta, ili, kako kažu naši bratski Grci, na pola konja. Na kraju da ne ispadne da dođemo u situaciju kao u onom antologijskom filmu kada Bato Stojković, balkanski špijun, kaže, a ne ako se za dan državnosti sete. 20 godina sa nama radi gospodin Radišić. Naravno da mi želimo da odamo priznanje, da zahvalimo našem dirigentu. Kažu, kad te majka rodi, rodite za ovaj život. Kad te crkva rodi, kad uđeš u crkvu, onda te rađa za večni život. Mi se zahvaljujemo. Mnoga je leta. Naše
Nadam se da naredni 20 godina ću dobiti. Ne samo za Za kraj ove smotre, završimo samo kratice. Ima jedna kompozicija koju mi kao svetosavci, kao Srbi, treba svi da znamo i da pevamo svaki dan, ne samo na Savima. To je himna Svetoj Savi koja je također komponovao Stevan Stevanović. Ja pozivam sve prisutne da